ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakame. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Isihlabelelo samashumi amane nane ngizocela ukungasiqedi ingelo zasezweni zingithethelele. Izwi lami lishile ngathi ngihlaselwa umkhuhlanyana nje angazi igama lawo. Isazilo zilo si gishiyengi ngina khulu li wami ngisize zecheho ngisize zecheho va ukholo moya wami wami ngababhekanga bafowe sobo keba easy zami ngisize ngisize zecheho va ukhulu le moya wami ukhulu le maNazaretha ngizocela ukukhuluma indlela yaphambili ngokubaleka kokuhlangana kwendlu kaMayekiza, ngokubaleka kwendaba yokuhlangana kwebandla lamaNazaretha, ngokubaleka kwendaba yokuhlangana kwamakhosazana
bahamba nobaba omkhulu umqalo wendlela amanye ayisekhitshelwe izinkomo njengokhulu nobelungu abayeni babo eyogana kodwa athi mayibona lenkolo ayeke inkomo ayeke kuyogana alandela uShembe leli bandla elamadlozi leli bandla alikho ngaphandle kwamadlozi angoba babeni asebahambe emhlabeni. The ancestors of the Nazareth Baptist Church. Njengoba ngilana nje angimile ngesibongo sakwaShembe kuphela. Ngimi ngesibongo somfundisi uMngoma. Ngimi ngesibongo somfundisi uShelembe. Ngimi ngesibongo somfundisi uMlangeni. Ngimi ngesibongo somfundisi uMthetho uMadeva Abomvu. Ngimi ngesibongo somfundisi uNdunakazi. Ngimi ngesibongo sikabakhokheli omkhokheli ugcinekile wala eDube Rockville. Ngimi ngesibongo somkhokheli uMakhumalo. Ngimi ngesibongo somkhokheli uMacele kwaZulu. Ngimi ngesibongo samakhosazana ngithi maNazaretha leli bandla lamaNazaretha kumele kuphume umphongolo wezivumelwano. Lo mphongolo wezivumelwano engikhuluma ngawo angikhulumi ngayo inganekwane. Ngikhuluma ngokwaziwayo umphongolo wezivumelwano wagcina ukubonakala kuleli bandla ngo-1939. Awuphindanga wabonakala. Inkosi yasekuphakameni ulanga phuma sikothe nabalothayo lebahangula bawufihla. Awufihlelani wathi kuzoba nomsindo phakathi kwaleli bandla. Ibandla lizawuhlukana phakathi. maNazaretha azawungcolisa umuzi wasekuphakameni. uShembe uzawunwetshwa emaphepheni. Ngalezo insuku zikababa leli bandla lamaNazaretha lalingavumelekile ukuthi liphume ephepheni. Ingakho intshumayelo eziningi kababa ungeke uze umbone ubaba kuma video eshumayela njengoba ngishumayela. Ngoba into eziningi zaleli bandla zayingahlangani nepublic kakhulu. Okuwumthetho webandla lamaNazaretha. Njengokugqoka ingubo emhlophe mhlambe ushumayela esitimeleni noma amgaqweni noma yikiphi. Njengoba sekwenzeka ke manje ngesikhathi sethu. Ubaba wawufihla umphongolo wezivumelwane. Wathi lesi sibongo sithi Shembe manihlukana ibandla sizawunyundo emaphepheni. Wathi kodwa uyobuya. Wathi ngufihla ngoba ungabulala abantu. Ngikhulele kwasiye ematendeni kubaba uNkanyezi kuma uMakhoza sikhulana noBhuti Mbali noBhuti Lwandle abazalwa uma uMakhoza kwasiye. Ubaba uNkanyezi inkosana yenkosi ilanga uzalwa ulanga phuma sport abalothayo labangula. Ubaba uNkanyezi bese kusele kancane ukuthi awukhiphe umphongolo wezivumelwano. Behlale ekhuluma ngawo njalo kumina. Phakama. Angazi ngizokwenza njani. Ngingakazi noma ngizoba inkosi noma ngizoba umfundisi. Noma ngizokhuluma lokukhuluma. Nguphakama nje wakwaShembe. Angazi ngizokwenza njani. Kepha engikukhulumayo kuthi manje ngihambe. Ngibuka kunokuthi ihlangane ibandla lamaNazaretha lizohlukana kakhulu. Ngaleso sikhathi
ngabe ibikho inkosi lekhona yasekuphakameni abathi umnewethu uvukile incoyi kwakusekhona umfundisi ungubane ozalo uThulana wayena amatekisi okwathi makhamba ubabulonda kwawuyena obheka izinto ekhaya kuphakameni ngaleso sikhathi inyanga yezulu yayisafika lapha ekhaya njalo makuAugust ifike lapha kwasi izoletha umgidi iwulethela inkosi ilanga angazi ke ikwenzelani lokho kuhamba kwaphela Manazaretha ngikhuluma ukuthi lo mphongolo wezivumelwano angikhulumi ngenganekwane ngikhuluma ngento ekhona okwathiwa wawuzobulala abantu wawuthi mawuphuma ekuphakameni kwangabi khona ngisho ayodwa ingane igcekeni wawuphilisa Manazaretha abanye uphuma nje babewa ungazi ukuthi bawiswa yini uma kuukuthi abaphelelanga noma balindanga ukulindela isikhathi somhlangano angikhulumi ngezitsha lezi esithwala emakhanda zikababamkhulu ezikhona ebuhleni ezikhona ekuphakameni ngikhuluma ngomphongolo wezivumelwano owathiwa uma ubuya uyoqeda ingculazi emhlabeni owathiwa uma ubuya uyoqeda ikhensa emhlabeni ngikhuluma ngoba sengibona sekunesinye isifo manje esiqhamukayo ekuthiwa sivele nopholoni angikwazi ukuthi ngingayikhulumi lento angikwazi ukuthi ngingayichaza ukuthi ngikhulunyiswa yini ngithe 7 years iminyaka engamashumi ayisikhombisa 7 years I think my Zulu is good u7 amashumi usele manje 6 years leli bandla laManazaretha kumele lihlangane lizohlangana kanjani na njengoba ngikhuluma ngithi leli bandla alikho ngaphandle kwamadlozi alikho ngaphandle kwababa benu alikho ngaphandle kwabafundisi abazala nina alikho ngaphandle kwabakhokhela abazala nina nabanikhokhele namakhosazana ushamba ngavela ngoba yedwa nje labantwana bakaShembe bakaMayelisa ake ngikhulume ngenkosi yasebuhleni unyazi lwezulu ngikhulume ngami uPhakama ngikhulume ngencoyi inkosi yasekuphakameni ngikhulume ngenkosi yaseThembezinhle baqeda ukuyibeka inkanyezi yesithathu abakashembe labantu engikhuluma ngabo ngikhulume ngalomntwana ozalwa inkosazana ulandiwe omfundisi umbanzi unkosazana ulandiwe owala ekhaya ulandiwe wayi-adoptwe ubabamkhulu angimazi umbanzi udidwa yini umbanzi kahle wakashembe ngikhulume ngaye umfundisi umbanza manje ngikhuluma ngaye ekutheni nguyiseke manje njengoba ngikhuluma umbanza ngiyamfuna kabuye ngimhlanganisa labantwana bakaShembe khuluma ngeNew Nazareth kamfundisi umbanza ngoba uma wakhe noyise ilama ancestors amaNazaretha engikhuluma ngawo ilamadlozi amaNazaretha engikhuluma ngawo leli bandla lilula ukuhlangana umuntu onabantu abaningi umduduzi unyazi lwezulu angeke sikubalekele lo futhi asinayo inkinga yokuba ngaphansi kwakhe okubalekile la akukona ubukhosi
okubalekile la ubuNazaretha nomphongolo wesivumelwano nomthetho sisekelo ubuNazaretha bube bunye ubuNazaretha buyadingeka eZambia ubuNazaretha buyadingeka eCongo ubuNazaretha buyadingeka eNamibia ingane zamaNazaretha isema-universities they must listen to me closer now lobu ubuNazaretha buzobulawa amakhehla uShembe unguNkulunkulu ophelele uNkulunkulu ophelele kumele agcwale ngisho lwandle uNkulunkulu ophelele kumele afike eIsrael afike eNigeria afike eZimbabwe afike eTanzania into ebalekile akuqhutshwe imithetho mgomo yobuNazaretha ake kuphele lokho ukuthi njengoba nguphama nje mangife emhlabeni senizohamba enokhohlisa ingane yami emakhoneni nithi izoba inkosi le ingane ayifundi isikole le ingane ayidlala ibhola ayingacabanga angase ngicabanga ukuthi kuzoba inkosi yasekuphakameni mina angase ngicabanga ukuthi ngizofaka lezi ingubo engiyifakile umnewethu umduduzi kungahlalwa phansi kukhulunywa ngesitifiketi samaNazaretha sonke sihlale phansi kuboniswane amaNazaretha asibone seyinto eyodwa amaNazaretha azi ukuthi ngelinye ilanga uphama ngathatha impesheni kodwa hayi ukuthi kumele kuze kufa umholi kuze kuhlale umholi cha ayiphele le nto emakhanda amaNazaretha okubalekile leli bandla likhulu leli bandla linomlando omuhle leli bandla linosiko iculture yobuNazaretha icebe ngendlela esimanga iculture yobuNazaretha iculture yento yakhiwa ukhokho wami ke mhlawumbe ngizwa ke manje ngithini iculture yento yakhiwa ukhokho wami angizoyibuka inephuzeka nje kuhlalwe phansi kube angamaNazaretha ashoyo ukuthi thina njengoba leli bandla lamaNazaretha siyeke manje ukudidisana kakhulukazi uMbanzi njengoba umfundisi uMbanza ekhuluma nje njengoba ngithi akabuye naye angathi it's got you Nazareth Baptist Church of God we've got all that ophakama abantwana bala ekhaya siyabazi ingane zabefundisi abantwana bala ekhaya siyazazi abalevu ingane zabakhokheli abantwana bala ekhaya siyazazi ingane zenu izona ezifuna ziholele libandla ingane zenu izona ezifuna ziholele umsebenzi kaNkulunkulu leli bandla mele libe nabalandeli abangama-billion and billion. I'm talking about white Indians and Africans. Ngesandla sodwa seShembe Nazareth Baptist Church nomthetho sisekelo wawo lapho umfundisi uMbanzi uphakama inqoyi unyazi wezulu inkanyezi yesithathu abahlale phansi bakhuluma lento engiyikhulumayo ukuthi akuphuma umphongolo ozivumelwano lo mphongolo ozivumelwane kunokuthi kuphela izifo amaNazaretha kunoShembe South Africa kwanda izifo nizwile ku TV kuthiwa sekunesifo sikaPholoni mina ngikholwa ngalento ngisawudla uPholoni namanje unkosikazi uthe ngizoshona ngithi hayibo uPholoni uthi hayi usadla uPholoni hayi ngiyawudla angicawugula indawo ngiyayihlela nje uPholoni ngiyawuthanda uthe unkosikazi hayi uzoshona angulahle ngathi angilahle uPholoni mina lo ngulahle ngafundiswe ekhaya ukuthi ukudla kulahle hayibo baba ngasibani lahla uPholoni
wakhula ngithi hayi bazodlala mina ungixoxela ingane kwakhe ngilahla iPoloni ke manje ngizokhula ngathi hayi ungayilahlela wena iPoloni awuze ngakini cha ngakakhohleli ngoba ngafunda ukudla kulahla ngikhuluma ngaleyo ndaba ke kunokuthi kuncipha izifo ziyanda kodwa kunoshembe zandiswa yini izifo lezi ingane kaMayekisa lezi ingane zika Isaya lezi ingane kaShebe maNazaretha aseyivumele ihlangano angixabananga mina nenkosi uNyazi lwezulu nalo lishilo uNyazi lwezulu makhamba babvela bakhuluma amagama angithusile uthi umntaka baba mayikhuluma uthi maNazaretha okhokho bami ngeke baye esontweni namhlanje mina ngizange ngixabane nobaba uvela nawe uyakwazi lokho angizange ngixabane nobaba uvela saxatshanyiswa abantu sibone nje sesihamba inkantolo sibone sesihamba inkantolo kodwa sikaze sixabane ngizwa ubuhlungu kakhulu ningajabuli maNazaretha ngokuhamba kwenkosi yaseThembezile ngikhuluma ngenkosi yaseGoli uPhamashembe indonza ukuza ngikhuluma ngoNyazi lwezulu ngikhuluma ngenkanyezi yesithathu ngikhuluma ngomfowethu uNcweni sihlale phansi sikhulume ngale ndaba nani nisilalele le nto ngikhulumayo khulumani ngayo kuma universities khulumani ngayo ezikoleni khulumani ngayo emabhasini ukuthi akuhlangane izingane zakwaShembe kuphuma umphongolo ozivumelwano kusinda abantu ibhedlela zigcwele angikhulumi ngento engekho ngikhuluma ngento ekhona akumele sihlangane singoShembe sikhulume sihlangane nomfundisi uMpanza sikhulume ukuthi uzophuma kanjani uzothwalwa kanjani uphuma nini makwenze njani siyakungcwaba ubusuku nemini cabanga ukuthi nodokotela bangajabule masikhuluma indaba ukuthi sifuna ukuqeda icancer asene ndaba nohola ibandla ke manje ibandla siliholile amabhizinisi siwaphathile umfundisi uMpanza ngabuye wala ekhaya there's no new Nazareth Baptist Church of God uhlaka lobuNazaretha lunye ubuNazaretha nje kuphelele ngoba leli gama lithi South Africa kuzohamba kuhambe lishintshe kube sekuphakameni akuzogcina kuyise South Africa la kuzogcina kusekuphameni la noma ngoba kwenzeka sengihambile emhlabeni noma ngoba ngisekhona kodwa into ezokwenzeka ingakho ke ngithi kungabe ukuthi manje mina njengoba ngiyinkosi yeni senizothemba ukuthi uyoze kufe mina ke manje angisathathi nempesheni cha ibandla aliholwe nje nami ngithatha impesheni ngibeke omunye nomunye ethatha impesheni abeke omunye ngiphinde ngibuyele futhi mangithanda akunaholwa ibandla manje ukuthi sokumele ukukhothame lenkosi kumele ukukhothame alisakhothami ibandla manje ibandla lakhiwe aliye Nigeria uphela makaphathe Nigeria akaphathe eZambia omunye akaphathele ingane zene iphathele it's the only simple plan thatha abantwana aba100,000 abantwana bamaNazaretha siyabathatha siyobafundisa ngemali yesonto sibayise eNew Zealand bayofunda bafunda ukwenza yonke into ekhona ibona bazobuya baba befundisa bazogadwa abafundisi baleli bandla ukuthi bangahlangani nengulube bangahlangani nani leli bandla lingaholeka ngaphandle ukuthi kuze kufe uPhakama kuze kufe bani nama sengikhathele lokho angikhona ngithi ngikhathele ibandla libe liqhubeka sasibulala ingqondo maAfrika ngento enkulu kangaka hayi phama izongena ebuhleni kanje sihlala phansi siyakhuluma nabafowethu siyavumelana kubizwa amaNazaretha mhlawumbe stadium esithize nisibone sihamba sonke sinitshela ukuthi sifuna kuhlangana eThekwini abizwe eGoli abizwe yonke indawo emva kwalokho ngoba inkosi yamaNazaretha ekhona uNyazi lwezulu inabantu abaningi
siyakwazi lokho asizokukhuluma noma kanjani siyakwazi lokho iyona emeli sivulela amasango kulabantu bayo we are in a democratic country we are talking about a freedom of speech lefuna ukufaka leli bandla lamaNazaretha bese amaNazaretha azi ukuthi sifuna kuhlangana ibandla bese ngisiphi isikhathi phaka babe nelungelo lokushumela noma yiliphi ithempeli lakwaShembe unyaka sibezulu lube nelungelo lokushumela noma yikuphi mayifuna ukuphakama nayiphakamile umbanzi abe nelungelo ngaphansi kwemthetho webandla lokushumela noma yikuphi umfowethu uvukile incoyincoyi kanjalo abe nelungelo lokushumela noma yikuphi umfowethu uButsizwe umakhulu kancane osababa uKanyesa abe nelungelo amaNazaretha wona azikhethele wononhlanzi ukuthi unhlanzi lo uphakama hayi angaba umvangeli ayikho inkingi umfana unhlanzi lo munye angaba umfundisi unhlanzi lo munye angaba ukuthi ayikho inkingi unhlanzi unyazi lwezulu hayi ngokwamanje sifuna kube ubishop kusho amaNazaretha kusho nina okuyibandla leni sisebenzele nina singumsebenzi wenu kube yimina nisithumayo sambele manje sambisa ibandla uShembe ahlale uNkulunkulu ngempela sambisa ibandla phesha kweyilwandle ngoba uShembe umhlaba wonke udinga uShembe thina sibange ihlanga mina sengasithene sami sengaze ngakhathala yiso okubalekile ilezi ingane kaMayelisi ukuthi senze umsebenzi obalekile wokukhipha umphongolo wesivumelwano lo mphongolo wesivumelwano odinga ingane zakwaShembe odinga kwayena umfundisi uMpanzi maNazaretha kulula emva kwalokho nami makuthi ngiyakhushula esikhundleni kuya ngokuthi ngiyiphatha kanjani ngikhuphe ngesikhundleni kodwa ibandla liyoma aliyofa yoba into eyodwa kunalokho wonke umhlaba uyogqoka ingubo emhlophe wonke umhlaba uyosanela angikholwa ukuthi ninganenkinga la eGoli makuthiwa khona umnewethu unyazi lwezulu uzoshumayela abantu bayabhoreka ukubona umuntu oyiwani oshumayelayo emva kwalokho lo nzoba nimkhethile sizomhlonipha somupha indawo yakhe sizomguqela uzobe lihola ibandla ngomthetho kuphela le ndaba ke ohamba kunikela u23 abangaziwa u23 unikelwe ngokufanele manje kwazi u23 o1 u14 o1 u25 o1 emva kwalokho bese kuthathwa lezi ingane zamaNazaretha ezu100,000 ziyofundiswa noma eNew Zealand zifunde lezi ingane izona ezizobuya zibe ngabefundisi baleli ibandla ezinye zibe odokotela ezinye engineering ezinye zikwazi nokwakha nemkhulu sizokwazi ukunakekela nomphongolo wesivumelwano indaba ilapho eMaNazaretha lo mphongolo wesivumelwano kumele uphume lo mphongolo wesivumelwano kumele uphume uzosindisa abantu kuvalwe ibhedlela abantu bayafa sihleli nefa uyizaShembe eqalela ibandla aliwe uNkulunkulu wathi mase kubheda emhlabeni sekunezifo engalapheki anola nje umphongolo wesivumelwano nolanda kanye nokhala kanye ziyophela izifo bayophila abantu isona isikhathi ke lesi ukuthi uphume abagula abantu mhlawumbe nami ngiyagula ngoba ngiloko ngiyawudla uviyana nami umama uthi hayi unkosikazi wami bawuShembe kodwa wabanjani thatha uviyana uyolahla ngithi ukudla kulahlwa mina nilahla uviyana hayi angaze ngizokujukula mhlawumbe nami ngiyagula ngoba ngiyaloko ngiyawudla uviyana ngulahlanga iloko ukugula ke manje okumele sikutshela uNkulunkulu Jehova mqali wendlela nyanga yezulu thina lenkosazana langa lamalanga phasha njengelanga ndonsa yokusa
Kanyezi yesithathu niyazi lwezulu vukani phela nisebenze awavuka amathongo hawele thonga lami 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 njengoba mzazela hawele thonga lami mina ngizenzani ngenza abaphathi hawele thonga lami wethonga lami hawele dlozi lami hawele dlozi lami hawele dlozi lami hawele mina ngizenzani ngenza abaphathi hawele thonga lami hawele thonga lami mfutha zami zikamzazela phela ngaba inyanga bangazi ngiseyinyanga ngifuthe zami ngikhuluma lokho ke ukuthi I'm here because of the ancestors of the Nazareth Baptist Church. That's why I'm here. That's why I'm talking. Ingakho ngikhuluma mina ukhuluma amadlozeni ukuthi namhlanje leli bandla alisadingi manje ubunephuzana ukuthi kuphatha abani cha lakhalile liphelele ayingene zonke indawo ke manje njengoba zisho ibongo zelanga zithi lokwakha izikole ema-university abefundisi baleli bandla bazophila ngento eyodwa bona bazohola abefundisi baleli bandla imali nini maNazaretha ila imali kuzomele siregister mase sihlangene ibandla sekusondela ukuthi kuphuma impongolo ezivumelwano phakathi kwami noNyazi Lwezulu nami nomfowethu uNcoyi nami nobaphindi inkanyezi yesithathu nami noBhusizwe ozaba umkanyezi wonke lamakhosi akwashembe siyahlangana njalo nabo kuyiMtsephe Foundation luckily every year ubaba uMtsephe yasihlanganisa siyahlangana nabasebuhleni siyahlangana nabaseThembezindle siyahlangana nabase kuBhusizwe eGinyezini yes ngihlala ngikhohlwa eGinyezini so siyahlangana umuntu angimthenga kakhulu umfundisi umpanza akabuye bayokuthi uyangizwa njengoba ngishumayela la khona akabuye esekhaya umpanza owala ekhaya umpanza ulandiwe uma wakhe wa-adoptwa ukhokho wakhipha inkomo eziwu-8 kwampanza ukuthi azohlala ekuphakameni angimazi umpanza ukuthi ukuhlobana kanjani nathi akuna New Nazareth Baptist Church of God nami ngizabuya nami akunabandla engizolakha manje akasihlanganele isikhulumi ngabomphongolo ezivumelwano akasiye kuba selfish angicabanga ukuthi imali asinayo sonke imali phakama unayo imali Duduza unayo imali Bhuthiza unayo imali uvukile unayo imali akuseyona inkinga yemali manje umkhopolo lo sesiwenza ngoba ngazi sibangani nezingane zethu ziyasibuza eyami ingane ngakungibuza hawu uzomvakashela nini ubaba wami omdala uNyazi Lwezulu eThekwini ubaba wakhe lokho kodwa ngibhala ngiyacisha ubaba wakhe ingane zethu ziyahlangana ko Facebook ziyahlangana ingane zethu ko Twitter ziyahlangana ku Instagram ziyaxoxa zona zami nje ziyaxoxa nezonyazi Lwezulu ziyaxoxa nezami nezamfowethu uvukile ziyaxoxa ingane zethu thina sizwani ngitshela ingane mayi ngikhuluma nomunye ushembe umuphi umntanami ozwalayo uyinkosi yaseThekwini thina kodwa sizwani bethi ingane zethu ziyaxoxa kuze kuhlangana ingane zethu kuma social network asizwani asazi nokuthi sibangani ngoba siyakhumbulana nami ngiyamkhumbula umfowethu uMduduzi angikhola ukuthi nawe uyangikhumbula nomfowethu uvukile la khona ngiyazi uyangikhumbula banathi bangibona nje la ku YouTube unhlanzi bafuna ukuqabula ifoni ngendlela esikhumbulana ngayo sizokwenza ishambezi. We're going to register a shambazim. Iyona ezokwenza amaNazaretha. Ishambazim izoba nama royalties.
ifana neculture. Uyabona mawubona into ekuthiwa ihalal. Ihalal ama royalties. Ingakho ubona amasonto amaMuslim akhwa kangaka oPick n Pay bayabakhokhela. Bawuthenga lenyama ubona kubhala uhalal. Abafundisi bakhona bayahamba bayothandazela inyama ifakwe Pick n Pay ingathengwanga isonto. Isonto njalo ngenyanga lithola imali. Nina maNazaretha ningacaba nje ngeshambezim kuphela. We sit down as Shambe family. Sihlala phansi siyakhuluma. Sithatha le ndaba eShambezini iyo debate eParliament ngekuphela 2 weeks. Why sifuna iShambezini? Sifuna ngoba sidla ingulube. Ukudla kwethu kuhlanganiswa nengulube. So no ice cream wethu kuhlanganiswa nengulube. Ingakho namanye semguliswa uPoloni ngoba washamba uPoloni nawo. AmaMuslim wagulanga mina wami uPoloni utanda zonke indawo. Ingakho umkami ethi angulahle ngithi ngeke ngulahle wami. Owami. Sasogula ke manje kuso uPoloni. Zingane zamaNazaretha. Lalelani ngikhuluma into esimple. I'm not going to be here for long. I'm ready to resign as a Nazareth Baptist Church leader. What I'm saying is one thing. Unity. This unity, is going already in your own ancestors. Amashazenu, ayazi lento engikhulumayo. Lento engikhulumayo abazali benu bayayazi ukuthi kwakhona isikofika isikhathi nje ngikhuluma. iShambezini abefundisi basebuhleli bakuphi indawo baseParliament bake baba nezimoto zokuthenezela abantu mahala imali yophuma la kuShambezini ngoba zonke le amabhusha bonke le itolo zo ice cream zonke itolo zo sweet zizoba nestembu seShambezini sani seShambezini lesi stembu sifana nehalal lesi stembu sifana necoach yamaJuda amaJuda necoach ingakho chief rapper bahlabe nemali nje ingene emabhenki ingakho bakha amasonto kunganikelwanga ama royalties mawuthenga ukudla kwecoach okubhala icoach eWoolworths uyahola uchief rapper ayakhiwa amasonto mawungena eMcDonald's ubona kunestamp sehalal la McDonald's kaMcDonald's nabangani bakhe kodwa ngoba umfundisi ufika wazocheck ukudla kwakhona kwathengwa abantu besonto lakhona kunemali esontweni kwashemba yikho asidli ngulube sidla ukudla okubusisiwe isona sikhathi ke manje sayingane zamaNazaretha ke manje sokuthi zivukuze lemsebenzi ushilwe upresident omusha wase South Africa wathi uzoletha ihealth emhlabeni uzoletha iunity emhlabeni nami ngizoletha lokho maNazaretha hlanganani zwanani akekho ozophelelwa isikhundla solutho okubalekile umsebenzi kababa mkhulu okubalekile umsebenzi webandla leNazaretha Parama Gupaya Amangeka Inkosi Parama Gupaya Amangeka Inkosi Auzivu Ufezo Wonke Zizuza Gitim Avise Ebuthungwe
awungeka mali Nkosi azise ebuthungwe awungeka mali Nazaretha vukani phaphamani ushembe wenu kumele namhlanje agcwalizwe lonke usani ukubanga into engasho lutho sesifundile ukubanga wena ezinkantolo akusichazi I'm not even angeke ngiphathe nale PhD engenzayo angeke ungiphasise ukufunda ngento enibanga ezinkantolo ngoba nabandawonye kuyimanje nje uhambile baba wami uvela msebela nibeka ibrother yakhe futhi okubaba wami uphinde manje ayikho into esichazayo ngokubanga kwenu it's a same journey wengani bakuthiwa khona into engayifunda kuyilo ukuthi okay ukubanga kaShembe ukubanga kwenu akunalutho kubuhlungu nje ngoba ingane ekamayekisa ingane zomuntu oyedwa ngempela umduduzi mina naye siphuma endodeni eyodwa izayo akukho nje okunye siphuma nje endodeni eyodwa izayo mayikhuluma nje umduduzi ngokhokho wakhe ukhuluma ngoyizana nami ngikhuluma ngoyizayo manje angazi ukuthi yini echazayo lapha le Shembe amabhiliyoni eManazaretha kulezo zinto ngoba umuntu uyayithenga inyama ePick n Pay enesithembu sethu imali ngene esontweni singazange sidayise inyama ngesithembu siyafika nje thina siyabusisa inyama sibusisa amaswiti kufaka isithembu ukuthi kuneshembezi abafundisi bebandla eManazaretha bonke siyobathatha ke manje bayogada lezi ingane soba sifundisa eNew Zealand ukuthi zingabhemi zingaphuzi zikholwe abafundisi bethu bazokwazi manje kuba nemali yamabhanoyi bazokwazi manje ukuhambela izibhedlela bazokwazi kuba nezimoto bazokwazi kuba namasalary bazokwazi abafundisi bethu bona labafundisi bakhe izikole nabo bakhe euniversity izwe laseSouth Africa likhule ngeshembezi le ingane zikamayekisa ziqhubeka nomsebenzi kayise wokukhipha umphongolo wezivumelwano wokuqeda izifo kuphela ikhensa kuphela ingculaza angisazi ke lesifo esisha sifikile sikapholola ngicabanga ukuthi kusele 6 years ukuthi ibandla lihlangane ngoJuly ngebuhleli bangisuka ebuhleli ngizoya esibusisweni kuba kuphinda since ehlangene sihlala ngizange ngimbone funa nje ukumbona ngihlele naye phansi sibonisana manje ngitholela umfundisi umbanza mawukuthi uyatholakala ngiyamdinga naye sihlale phansi sibuyisana ngifuna ibandla labaShembe libe into eyodwa mangisuka lapho ngaba ngobona umfowethu ekuphakameni ncencwe ngiyabonga akuhlanganweni inkosi ibusisa ukuphama kwenhlangano